Samsung je v Parizu predstavil kupico novosti, med njimi novi Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold 6. generacije, nove ure, to je Galaxy Watch Ultra, slušalke Galaxy Buds 3 Pro in pa, tega nimam na prstu, novi Galaxy Ring, težko pričakovani prstan, ki ga bomo zgoraj preizkusili. Galaxy Watch ima nekako nalogo uporabnika spremljati njegov spanec, njegovo gibanje na vseh njegovih poteh. Baterija bi naj zdržala odvisno od uporabe med nekaj dnevi in nekaj več dnevi, vsekakor ne več kot teden dni, ampak kot rečeno odvisno od načina uporabe. Watch Ultra je mimogrede prva ura, ki ima operacijski sistem Wear 5. Ko smo si nadeli Galaxy Ring, je bilo treba najprej pomeriti debelino prsta, da smo ugotovili, katera velikost je primerna za nas. Na voljo je 9 velikosti, Ring je v 3 barvah. Baterija naj bi zdržala približno teden dni, ampak tudi tukaj je odvisna od uporabe. Posebnost slušalk Galaxy Buds 3 Pro je, da so obogatene z umetno inteligenco, ki naj bi poskrbela, da sogovornika ali najljubšo glasbo dobro in razločno slišimo tudi na gradbišču. Dejstvo je, da imajo noise cancelling odličen, ko jih stavimo v uho, hitro se povežejo z napravo. Novi Galaxy Flip in Galaxy Fold. Flip je dobil boljšo kamero in boljšo baterijo. Odslej ga ne bodo rade nosile samo ženske, tudi moškim se zelo dobro poda v roko in v žep. Fold pa je seveda velika zvezda, zaradi velikega zaslona in dimenzij, čeprav je postal precej bolj tanek in tudi nekaj lažji in še bolj udobno pašejo v moški žep. Oba mobilnika pa kar prekipevata od umetne inteligence in to takšne, ki sproti prevaja, ki iz PDF-jev v tujem jeziku naredi v hipu razumljivo besedilo in grafike, ki iz skic naredi risbo v nekaj sekundah. I did this last week at a new bed, so how do we start from scratch? Got a food truck here. Sketch to image. There are 2 ways. Select Yeah, it. so no. You can do 3D cartoon, pop art, sketch, Yeah, I illustration, just want to see or how to do it. watercolor. Record a video of me doing Which would you prefer? it. I don't want to dealer's choice. Illustration. Generate. This is done using the cloud. Okay, Takes that's about where I would 10 start, seconds. And then draw something, and then where does it show up? And we'll transform that into these 4 images. Cool. Seveda pa večina teh storitev deluje online, to pomeni, da moramo biti povezani na splet, kar pa danes nekako ni več problem. So we have multiple languages and we translate it into Slovenian.